Lekolerin zanîngeha başûrê Kaliforniya ve nekeşiya rezonansiya magnetîkî yan jî MRI bi kartînin da ku temenê biyolojîkî yê mejiyê mirov diyar bikin ku dibe her dem bi temenê laşî re wek hev nebe. Li gor Andrei Irima, profesörê dibistana gerontolojî li zanîngehê. If a 45-year-old has the brain گر کسکی 45 سالی جبر شوازن خرابین جیان خودیه مجیه 55 سالی به اف یک دکاره مترسیا نخوشیه جی زیده بکه جبر کو مجیین دواره بیولوژیک ده پیرترن اگر او مترسیا نخوشبون آوان بلندن کو دناو ده جی نخوشی الزهایمر هیه Tîma zanîngehê fêrbûna meşînê bikaranî da ku bernameyek li ser 4800 dîmenên MRI yên mejiyên seglem hatiye perwerde kirin û pişre li ser 300 kesên bi nexweşiyên mejiyî hatiye ceribandin ava bike. Avakarê vê bernameya kompîterê Paul Bogdan mezinker dibine saziya fêrbûna kur ya bernameyê de bicih kiriye ku heremên cudayên mejî mezin û nêstir dikin. The role of the deep learning architecture is to رولا وی بنسازیا فیربونا کور اوه درفته دده مروف کوله هر هرمک مجی یا سی آلی بنه رو ببینه که او هرما تایبت وکو پیش بین کرنا تمنه یا نا و اگر وصابه او جبو آلیکاریا پیش بین کرنا تمنه مجی جمارده نجید که Bogdan dibêje mezin kirin rê dide ku lêkolînên xurtir yên ser ferqa pîrbûna mejî ya di navbera mêr û jinan de were kirin ji ber ku li heremên cuda yên mejî yên her zayendekî guhertinên cuda çêdibin. Lêkoler dibêjin ku rêkên bijîşkî yên din bo fêrbûna meşînê dibe ku bo venekişiya şaneyên xwînê jî werin bikaranîn da ku nexweşiya pencê şêr were pênasê kirin.